Ah, gitu. Alah, set, set. Aduh, kayak. Siap-siap alusna. Fisik gitu mah. Main temprang, ke trauma gitu. Jadi beda nih. Ajaran memang beda. Tawar alusna kayak traumatik. Ah, gitu. Balikin sih. Gitu. Parija udah begitu, tong mundur halangan kiper weh. Asup ke tengah. Nah, bikin. Awas, ketuntang sampean. Kemarin. Ya, tenang, tenang, bere. Tuh, lawan soal bola. Itu pelanggaran. Itu pelanggaran suku. Aduh. Siap-siap Pak Ustaz. Halusna.